Kapag paway ka ding sugo, kapag karaw, sublay ng buo ng tao. Mauday tang mauhi, wala panla, yan ikong ka-foundation. Magkamta may chairman ni Jongi, ba insyong siya jing itklembo por kablakod hadap kita kasi kakandai si. Di, mene, nakajing senran lang jong fibaro nilayo panilam no isya po civil hospital. Tang manyo siya yaka first aid maka immediate medical attention kabutiyo. Hendray wala idonru hapdeng kajing sya sumar kajing sya jingit kejong i baklembu por kadang yai beteng nang teh apo hospital. Oh. Di hagni kapor katkum karai kabangilasim naga governing body juga Green Tech Foundation idan balong tangkum ni baka kot kakya kamlakta di Jerman ni jongi menghapen kitno sejaka sumar kadai ban bakli nadong hadong da kasorkar jela lara idon ha kanu kejaka sumaru kasorkar jela Meghalaya kadiban sim ya kajing bakli ban pet ya kijing don kam jong i nadong hadong di kerai kejong kejibi dalam kumni bahaya kejing song hangni Hamadan Malki kejongi kanom peja kanom tanda no tang namar bilalik i Chairman Hospital ya kebenta kebakrau bat nangej bakadai katkum kemon kejong ublay bahaya kejing sya jingit kebaklembu por on beteng no damanga kum uskretri jenga kilom kumi kilom kepa kipara samla kihap kiberit kiudan nakani kapor kenmau lam ini ya kecing duai kenmau bat pan ublay bonong ai bor ini mangindang la ban beteng ya kani kecing sya jingit tat hadu ba ka sorkar jela Meghalaya ka kabinet ka basong hangkay po sekretariat kan klem no si sendan hi iya dua seru ila omne ka meeting ka biginon na kaliang kajibi ba insim no ni kani kajing sya pan Henry nganom ailat yapi bapinang simbe kanina markidang pun ki kampat mapihap ya penbet ki official work ki jongi ngatrai ki sotu ya kata kum advisor jongi tinadu mata kesini kapor kalong Henryo baji arpuai minit kajing sya jing it klembo por kajong Secretary General ka Green Tech Foundation kelas dang nang isong ay ang sirwan ningi bat kajing yaki kajongi nang ni kamde banlong kumbalong haki kandai sni hendrei kade ban nang jur su su Minya sim ni kara da koi kasur banginom kenran din tat hadu saisin nang biang pat tat hadu baka sarkar MDA kan kelam nang sisin dan Minangnya kemari boleh kijing duai bat ngin long ki bajai jai ru akan tu ki pat ba tunai kemari tang ha kijing duai kajing sak jingin cuma kebakran bopor mentah kelas dak ku boleh situ
Gue